migwalabo iyi yo dzhiaho ṅwedzi kati yo sia tshinyelo khulwane vhukuma kha sentara dza ṱhanziela dza u reila. Vhalanguli vha zwikolo zwa u guda u reila vha tshi khou bya uri zwa u ḓiṅwalisela nga kha tshumelo ya online zwi fheliswe sa izwi zwi sa khou shuma zwavhuḓi nahone zwi tshi khou hoṱefhadza bindu ḽavho. Fhedzi zwa zwino ho swikelelwa nyanḓano. That is why we are creating in the agreement what we call the Gauteng Driving School Council. So the purpose of the council is precisely to make sure that any problem, any difficulty that may plunge the DLTCs into tipping points, which could lead to their closure or violence, those issues are managed in the council. Sentara dzoṱhe dze dza vha dzo valiwa u fana na mabopani na Hammanskraal zwa zwino dzo vuliwa hafhu. Vhaimeli vha vhalanguli vha zwikolo izwi zwa u guda u reila vho khwaṱhisedza uri vho swikelela nyanḓano na vha muhasho wa zwa vhuendi. There will be established the Gauteng Driving School Council. The primary reason for establishing the council would be to allow all the various stakeholders a platform to air their challenges and problems that they experience in the industry. Vhamuhasho wa zwa vhuendi vho ḓivhadza zwiṅwe zwidodombedzwa nga tshumelo iyi ya u ḓiṅwalisela nga kha online. The driving schools will be registered with the Road Traffic Management Corporation, and in return the RTMC will create digital corporate accounts in which the driving schools will be able to service their clients. Tshanduko dzo itwaho dza tshifhinganyana dzi ḓo fheliswa nga ṅwedzi wa Fulwi. U bva henefho ndi una ḓo kona u ḓivhadzwa thandulo ya tshoṱhe.